China le India chuan ramria in remna aom theinan commander levela in biakna tholina nei lein mason na nasatak aom tin Chinese Foreign Ministry chuan a soi thole ni khan China le India te chuan commander levela in biak tholina an neya in biakna nei nuwa Chinese Foreign Ministry tu puang tu hua chuning chuan ramria boruak tha le him aom theinan India le China chuan in berona thutlukna an siamang tin a soya Corps Commander level in biakna hian Lieutenant General Harinder Singh chuan India lam hovin darkar som panga chuang in biakna nei niin July ni som pali jing lamdar som pakhalia chan vea in biakna nei tran chu July ni som panga jing lamdar nia anzo thei chawani Chinese le Indian border troops te chuan Commander levela in biakna July ni som pali khan atholina an neya ama atum thumin biakna nei towa in remna te bo chuin kalpui zel dan turan rela ni tin hua chuan a soyani rampani te chuan ramria boina chin felani theinan sipai nu kirve an rem tiani tin a soi boka Chinese te chuan Friction Point heng Galwan Valley Hot Spring le Gokra area Eastern Ladakh atanga in nu do an rem ti nia soi ani bokani Malaysia China chuan Finger area atanga in nu do vek chu an hre nia soi ni in Finger 8 naya in chop an la du nia soi ani boka Finger 4 area ero China sipai te chuan black top le green top a an infrastructure te an senghoi to nia soi ani bokani ma se India chuan April tanga May ma zonga rampani tena an thunun le omdana permanent location lo chu apom don lo bur nia soi ani thung bokani India le China sipai te Ladakh a inep na boruak chuan in biakna chunzom na nei ma se ma so na thar aum theilo ni in alanga China chuan Ladakh Galwan Valley atanga an sipai te kilometer ni vel tol kirtir ma se tundin mona China sipai te chu Pangong so Finger 4 area atanga tol kirale tura rot na chu anola China chuan India chu East Ladakh border a tran mun a khobel chomek ti na puwa sipai le teng thlengin a chobel zelani ati bokani heti lai hian Union Defence Minister Rajnath Singh chuan July ni som pasari atanga ni som pariat hian Ramri Ladakh le Jammu and Kashmir te atlo donani Chief of Northern Command Lieutenant General YK Joshi chuan Delhi a Prime Minister Narendra Modi amudona tin sarkar mi puimo dang po muin LAC din hun chungchang a soi pui don bokani tunkar tholeni khan India China Corps Commander level talks atum lina nei ania nilai ni khan he in biak na hi zo fel ni in he in biak na hian China lam chuan Finger 4 atanga in lak chuwa chu apom lo ti asoya in biak na masalama Galwan Valley baka Hot Spring le Gokra atanga in lak chuwa thuwa in rem na lo siam ani toa India chuan China sipai te chu mun rang atanga in nu kir turina phuta ma se hemi thuwa hian China lam hian alapom theilawani hetiang hi LAC din mun alania chu wangin engchen nge helai huna inep na hi ala kaldon hriat ani lo baka boruak thetak in siam le theireng ania chu wangin India chuan kong ranga in buat saina nein a in ral ring rengani China economy chuan atlak niam ber aton nuwa second quarter a 3.2% ya sang chole ta khovela economy lian ber pani na hi coronavirus lockdown na wangin kumin kumtir thlathuma na satakin atlan niamani ma se figure thar berti chuwa China gross domestic product chu April le June a sang chole ta figure hi mithiam tena an be se a sang jok ni in V-shape recovery ti mai na sataka atlak niam nuwa rang taka tha chole din mun ani bokani first quarter a China economy chu 6.8% in atlan niama GDP record nuwa atlak niam ber athlenga hi pandemic leng wanga lockdown wangani heti hun chu hian China a thil siam chuana le sumdon na tin te chu kharvek ni in virus leng ti tomnan khwa kherna khautak kalpui ani boka mei thla kha China chuan kumsang ni som ni economic growth target chu pandemic leng awanga asiam lo tur thu alo soi toa Beijing en kumsang khazakwa som kwa record anei tana tanga GDP target asiam lo masak ber ani bokani atum khanan kumin tharuk chungin China economy chu 1.6% a atlan hiam ni in National Bureau of Statistics chuan alo soi to bokani India ram damdoi siam tu lar tak pakhat biocon chuan coronavirus nanna enkol na damdoi tura siam chu athule aman turpo bur khat cheng sang riat ani tur thuan soi adam doi mingatan
Itoli jumap ti an phua khovel ram sang sanga coronavirus en kolna tur dam doi bik pompui ma saber ani don tani he dam doi hian coronavirus shika wanga na takle na lutuk lo te tan po man tura ruam manani Biocon company executive chairperson Kiran Majumdar so chuan Itoli jumap hi athal le thal lo mishinga en fia to ni in mishing taksa khol thok na lama poimo tak acute respiratory distress syndrome coronavirus ten anthi puithin virus thok lam har sat na lo siam tu dole turani ti in hedam doi hi mun than thrana en china athat na le ahim dan te en fiana ta na hlotlinga pom ani to ani ati hedam doi shim hi kumsang ni som pathum khan ridang dam doi tura lo siam cho to ni in hedam doi hian thok na lam nan na covid-19 na thlen tan nan na dole tu lo siam chakna tan atha ti an phezui ta zelani Itoli jumap hi Biocon Park Bengaluru injection tura siam chu aniang hedam doi that na chu taksa raldo khol virus na ti boi na thok thale thelo thok na lam na thok boi me khopa taksa raldo khol chaklo le boi chuan nuai to chu na thok le thein asiam thale don ani virus lo bele tur dam doi ani adam doi hi khors khata voili injection turania voili injection hi singthum le sang ni vel ani don ani US President Donald Trump chuan China in British colony hlui Hong Kong a security law thar akal puita ka wangin Hong Kong a du sak bik na preferential treatment chu ati top zuita a Hong Kong chu mainland China ang chen kan ngai to don ani tin Trump chuan a soyani heiba ka hian Chinese official te Hong Kong a chet lana sadeu te nia ngai laka shek na kalpui tura thuthluk na siam to chu ming azia nan to boka China chuan phuba an lak tur thuan soi ngal bokani Hong Kong hian tun ma chuan mainland China a omvelo zalen na bi ka nei thina ma se hei hi tun na ya China in security law thar akal puita ka wangin a hlo to tura ngai ani Beijing in security law akal pui thar hian Hong Kong in China le UK in kumsang khachakwa somre le palia in rem na anjia special status ani na chu anwai bo dona ngai ani boka edan thar kal pui tura hian China sarkar social phal ani don lova kumsang khachakwa somkwa pasaria UK in China nena Hong Kong athan let nuwa thilin thlak dang lam lian ber ani bokani White House Rose Garden atanga thu soina neya Trump chuan executive order siam chuan Hong Kong du sak bik na ati top tur thua soya abi ka du sak na economic lama du sak bik na le technology poimo pek na te aum to lawang tin president chuan a soya heiba ka hian US Congress in tun thlatir lama anpom Hong Kong Autonomy Act chu ming azia nan bokani hedan hian ka sarkar chu mi mal le pol te Hong Kong zalen na ti dal na lama chet la te laka chet thena min pe ani tin Trump chuan a soibok Trump chuan journalist ten hena Chinese President Xi Jinping biak tumna anei lo thua soiboka virus lengze pa khovela ti dar tuwa China hi kan ngai tlatani tina soibok Trump chuan ama king mek tu Democratic presidential challenger Joe Biden chu sum dona tanga immigration policy le climate change chungchang thlengin asoi sel boka Joe Biden le President Obama te khan China in kan factory te zalen taka androka kan community te an suam le kan ro hu ber an ruk an rem ti ani atibok Chinese Foreign Ministry chuan US state lockdown chu adem thu soin Washington chu China ram chung thila in rol lo turin ati zui boka Ministry chuan Chinese thunei tu te chuan phuba la in American mi mal le polte laka shek na akal pui ve tur thua soi boka China chuan danang thlapa thil nei te humhim turin chet ala ve don ani ti en thu chua an siama an tar lang bokani tunhaya Washington Beijing in zomnan hasatakena khia President Trump chuan November thla in thlan ama chondona ama le ama choutu Joe Biden te chuan China laka chet lana lova anin pu ve ve ani thotani khan Trump sarkar chuan China in South China Sea sipai hmuna siam chu demin a thenom ram te naw zok te wawa apu boka karkalta zirtop khan Air Force One atangin Trump chuan China ne na trade deal tho ni na an kalpui tur chu coronavirus chungchanga China chet dan adu lo ema wangin din mun cheta ka om thua soibok China ne na kan inkar na satakina chiani ti in Trump chuan a soya Shipui leng hi ti top turan nia ti top theipo an nia an ti top lo ani atibok Karkalta khan US chu World Health Organization atanga in nuk dok bokin he hi traman WHO chu China thun hoya om ati wangani Karkalta ve khan Trump sarkar chuan
Chinese politician then khatte Xinjianga Muslim minority Uyghur telaka human rights bo chia ti in alo shek to bokani